Oh kini kiski kiba dang shudep ngai I na kaliang ngejong deputy chief minister pet sayong biang banga kantho mo namar ngahap ban kren namar balai ngai I ba kumdu deputy chief minister uriu rang ba bobat ya kekertan deputy chief minister kumdu ha gewei ni kicikren kicu keren san yalap election ulah keren ben yau MP ba I jonga jongpi Dr. Ricky AJ Singkan dak ba ong ba mo o MP bala pha naga Voice of the People Party kat nu yo keren hapo parlimen ar minute san minute shipo minute taru ba ong hana ba mo ndala keren hana u speaker don kipor u pha song no dakut tanga taru biang na yu ong ru hana ba mo u speaker wong ngam itu ya pi kami yo so bu speaker wong ta ba ngam itu mo ula ban pha song namar lakut kepor kata ka silong yang ngiru sa pha song nei banong ba ngam itu ya pi kata tengah 4 yo so mo nei banong ba mo tang 10 minute nei wong 4 kumno bo new MP bangin sei menta ulet support Delhi bo new MP nakaliang joka NPP ulet support Delhi un keren sikenta pi ya kajing keren ka basai so om ju thau da kat nu kenta pi keren denam dei kajing keren ka basai so bar ka badan jimot om thau da ka kat nu kenta pi keren la pikiran 1 minute pikiran 10 minute ne pikiran sikenta ne pikiran arkantaru mo nei la thau ya kajing ka jungi da ki sembo kentien ki bangi keren la datang 1 minute ngai scam pai ba abangi Dr. Ricky AJ Singkan abai keren tang 1 minute la 1 minute ne 10 minute ngai ba kumnu wat kita ki prime minister wat kita ki MP apa parlimen ru ki skap ya kajing keren ke jong I mo ngam bandai ta kata apa ikren mai po parlimen iraru ya kanam ba dia keburum joga jat bendrio denam dai ha oh ki kop bonu MP bagian pha on kren sikenta ngala persang banwat mo marsinyo so ya kren jong madu perstun bi ong ta ngala persang banwat mo bat ha ka jingwat ka jong ngam lap ba wat u konrat sengma ha ka por bulong MP ha por budang long MP jong ketura hapo parlimen ngampat lap bawat u konrat ru boun keren sikenta mentaki ong bouni ban pha ken pen keren sikenta ei kadai tang ka ei ban petpo ya Voice of the People Party ba kumju ru MP belalin no aswa jongi ban nge scam bo MP u bangin pha nakaliang ga jongi un pedep hok ya kamram habayo mau kenal po parlimen dan sanspa saplaingut ki MP kamdai ga masuk ban yo ban keren kamdai ka masuk ban keren Henry habayo kalan kumalong Dr. Ricky jasingan kumangila ong shwa election mo MP abu ulet un clear pat ya kanam bat ka burom jong ri ba ka judgment riu bar habu keren un ra ya ki mat ki jura ki bakta ya ka ya ngi kum ka ri ba ka judgment riu Dr. Ricky jasingan ila ra lut ki mat ki bakta ya ka ri ba ka judgment riu la kalong ketin ka thlien la kalong habidi bat ka jinjar jong ki pardo ki parsam ki jungi ki ba mat apo ki jaka border mo kibapun kimat ki isu kebai lara bat uniu kertong ujongi bo mentaru habangin pha un pendep un but ya katak nuksa bot un kren hang te po parlimen om takata ngilong bo uniu MP jongi om dai tang un kut tang ko mutaw parliamentarian ban kren hapo parlimen ringin pentikna bo uniu kertong jongi uniu MP ban sai na Voice of the People Party habam dan kajingi song yang darbar hapo parlimen ulet banyak kendu ya ki minister ki bapir ki badan hapo Delhi kumbai Dr. Ricky AJ Singkan ilale bat om takata ngila ong ru mar hapo kanong ba selong ki po kan ki jala ki kiran sibun kini ki office joka sarkar India mo joka central government ki badan hang ni hapo kanong ba selong par ngila ong ba UMP jungi ulet ban le no ban kendang ya kini ki central institutions ki badan hapo kani kanong ba ka jonga ba ka jongpi bad ya kata ngilai iling bai Dr. Ricky AJ Singkan ban ngamar tien bai Dr. Batskem in pendep ya kata ka penta ban simti nai Dr. Ricky AJ Singkan ngiwan jing up community ka jongi ngan trai ngilai ban ya kendu bai how arpo fra nei ka jing peniat ka jong belai ka bawat na preng nangi kum ka party ngidon ya ka jing benut mo idon ya gajing bedut bandu no yung MP bait jongi Dr. Ricky AJ Singkan ngangam jula ban mudur ban perkhat new MP bait jonga jongpi long MP tang ars nem ru padon pila man mudur
Arsnem menumpat don ke jinglong MP ke jungi. Indang dap arsnem haka sautrik jong ni ubenai ubanwan. Indang dap arsnem ni ubenai ubanwan. Tang hapo arsnem pai ba. Nei ke jingi bat ke jingsenia kabau ni urang ba belalit no haswa jungi uyo. Ma kadai ka ba ngampat jui ma ila don kita ki MP idon kita ki MP ke belong khatsan arpo snem pai ba akan mau election MP arpo arbsau MP belong kumba khatsan snem ondo lele sakadong ka thang ka jungu na trai pe yo pi ong bang keno mo ko voice of the people party kanang tangbat ka tho brio na krani ka bang yo hapo ki mobile ki jungi hapo ki social media ki jungi uni MP belong kumba khatsan snem perkhapi khatsan snem lalong MP habu lech cha ta kasnong kadong gathang ga jamu lami kesur ti long kebe giong ngimpat ju EP menuru mo ngimpat ju EP menuru nei new MP jonga jong pi tang hapo arsnem pai ba mo la yo e ka jing bale kadau ba akalong ling ba ki kam ki ba u pen pau kum u MP u jonga ba du jong pi ka voice of the people party akan mau haka MP election arpo arbusang habang election pai ba ngong habang iterwa Dr. Ricky AJ Sengkon kumu kertong jong voice of the people party how arpo arbusang ngiong yu pai ba nge ka voice of the people party habaka sei yu kertong kam sei namadan namadia nalti na sengkien yu kertong daya ba ka sei yu kertong ubo paka naki kertong baro Bangila say Dr. Ricky AJ Sengkon tu kupor bang ngitip ya ke jinglong ke jungi ngitip kai ka bau MP jungi ulle ladangi pha hangti po Delhi bangila pen kamau pai ba tu kupor long bagri India baro koi kami thu su ingi kum ke judgment rio namar hapo parlimen ngimyo so su ka sur jo ke judgment rio po parlimen den ma ta ko voice of the people party kong what apreng ke jingkran ben ke jingkran kho jong kita ke bile persya ingi ha tu kupor ke ong mlu ha ke MP election ngatra ngim parklet Kidon kibla keren ben giong opin pa eu pra apo Delhi marway ule eu pra marway po Delhi denem dei pe yo pi ong biang mga kentho mga em kata kadai nga sipen kemau ya kai ke bagi we ke bele persya ingi ki keren odon lagi ba keren ben ye MP be jungi Dr. Ricky AJ Sengkon giong opin pa su tu pra apo Delhi on po ya po Delhi un sisong ha kendong ucu kata sot on kata mau hapo parlimen hado kata ki pet po ya ka voice of the people party mo nei ka basolingo ka lomba mo lada ka VVP kali po Delhi ru kali marway tangwi MP pimut lada ka NPP ru kan pha satai kan pha at the most kalawan pha argut nei ka baso samut ka lomba hagani ka kenti ka mamanta ka NPP wala ka jukot na ka pors ko ipat kali si pai ba o so sarong manong ba ka NPP kadai ka national party ladai ka way na ki party kita ki party rithor ki bangitip mo nei ka so samut ka long ngani na jupen kan mau hagini ski ka wana ka jubut perkat ka jonga ngong kumnu kan mo o so sarong manong ba mo i dai ka national party NPP Henry kabasolingo apar kalong kadai tang kani ka national party kabamdon MP hapo Lok Sabha Dasi mundur kadai tang kani ka national party kabamdon MP hapo Lok Sabha ong inum yakhen yo MP ubaki spa sapo Rajya Sabha namar mjit direct do pai ba jit ki MLA inum yakhen kita nei yo MP ubangi pha sapo ke Lok Sabha ka bajit do pai ba ke NPP kamdon wala ka ko bagadai katakan national party nei so kemen nakaliang joko voice of the people party wara preng ke jingken tho ke babun ha election arpo arsa ban pekpo ya voice of the people party nei so kemen mo pai udon ke jishania bar ke jing kermen ha voice of the people party bat ngamar tatien pai ba pek ya ke jinga anti ke jong Dr. Ricky AJ Sengkon tang hapo arsnem ngangai scam bu na preng jongi ngida sohun ha bangila yo no MP de dem dei Baru nangi ngida sohun MP hang ni singa poi balek agawai na ki konsensi hapo riboy lai kedu iwai perlok jonga na kata konsensi agawai na ki yaprio on ngilai song hanta uta perlok ubanga itu ba ubam dayu nong kersan jongi ubam dan bangi ubadan bat kawai bat kapol parti ke bakhan ne po ke jela ke jongi on dalai song hata ing yaprio ong subenut moh ba ong subenut bandu yakum UDU MP ngala siap sipor ban ngala jubam
ong kadai ya phi ban mendut nei nam ta jongi kinong Christian jong Voice of the People Party ngim sim benut namar balai ngila depan ai ya ka vote ka bokodor ka jongi ngila depan ai ka jingshan ka berat ba ka jongi ya unu MP nam ta jong phi ka bam Christian ong kadai ba pin bendut bang long yuta mo ong la dalong mo la phi benut sisa wa kum kadak jong jingburom ka jopi unu MP ba phi ong ba phi benut ali ya trilang no bangi bat Christian no ya ka Voice of the People Party bat ka juk ka kubur hagni ka por ka bamta nam ta ka snong ka jong phi bat nam ta ka ri ba ka jat mandi hi baro ko we ngayo wir bat to ai ba ka election ka bamta kan mau ka ni election ka don artli ki i Dr. Erpis lah keren ya ka di ngaku aban ban ya kata ba ka ni election ka bamta kan mau habing let ban ai ka vote ka jungi kam dei bangi ai ka vote bangin sei sien pat UMP andai kan mau habang ai ka vote ka jungi ni ka por ka bamta kan mau ngin ai ka kum ka ta ka dak jong ka jing songu bat ka jing burum ka jungi yau nu MP belet no aswa jungi kata kare ka bang kwa ban bu akhaman kadi ka vote ka bangin ai hang ni ka by election ka bamta kadai kum ka dak jong ka burum ka jing songu ka jungi yau nu MP belet no aswa jungi bat ka baar pat pat ba kadi ka vote ka bangin ai kadi ka pukenti ka bamta kan mau kadi ka vote ka bangin ai kadi ka by election ka bamta kadi ka vote ka ban pintikna bat pin scam ba ka VPP kan wan ka bor how arpo pra ngim de ban klep ya kata mo kadi ka vote ka bangin ai menta kadi ka vote ban pinedao kadi ka vote ka ban pintikna ba ka Voice of the People Party kan wan bat kan kunrup yo lokam sensyar how arpo pra bat ngamar tin bau pai ba oba Christian ka Voice of the People on don senda bar ka Voice of the People Party don lightly kike habang iwan su pai ba au arpo sao pati halor katahi ngawan apring jofi pai ba abang iwan man terwa Dr. Batskem merbo kum wei na ki kertong uba ka Voice of the People Party kelas madan hang ne kenti ka pamenta au arpo sao bat hang ne kenti ka pamenta bat ngadon ka jingai bau ni UMP uba sesien pat ngen pak na ka Voice of the People Party hai Dr. Batskem merbo omtang bau lek ban simti yang ne kambala no sitting por jeng Dr. Ricky E.J. Singkan ne ngadadon ke jinget bat ngadadon ke jikermen ba untrai kamba uni UMP ubangin pak hakni ke kenti kamanta naga Voice of the People Party bat ngin pentikna ko mangalong arpo arbusao mo ba UMP uban pak naga Voice of the People Party la kalong Dr. Ricky E.J. Singkan na to por la kalong Dr. Batskem merbo hari kenti ka bamta ilong yu pai ba to por habangi pha UMP sati ngi ka Voice of the People Party ngitip kai ka kamram ka jong ni UMP ba kamram ka bringkong galong ba saisien pat long usempa usemsong bat uta urang ya tai jong kechat menriu hang tei hapo Delhi